Ohlelo lwethu olumnandi kakhulu masithi khona esikabhoqo saphinde sawubhala umlando etsheni mfowethu sikuphathela izandla ezincane uzolazi ligagu mfowethu ngengoma zalo ejulile ezimnandi mfowethu uzoyazi ke kulezi insuku iyashisa itubhe sikubingelele khona kithi Angibingelele mfowethu ngibingelele nakubona bonke abantu abangibukele njengamanje cha yilokho nje ngizokusho kwamanje ngiyabingelela mfowethu ngifuna sibuke isasasa nokuthakasela kazandla ezincane mfowethu kulezi insuku kusho ukuthini lokho ngegama likazandla ezincane ngingathi nje mfowethu kulokho mina ngaguqa ngedolo nje kubona bonke abantu abalokho bephakamise njalo igama lami noma ngisebenza ngokuyikhandla ngayo yonke indlela engisebenza ngayo kodwa indlela engeke ngibona bengeseka ngayo ilokho nje mina engikubona kuyikhona okungithatha kungibekela engikhona ngoba kusikhona ukuhlakanipha kwami akusikhona ukuthi ngoba mhlambe ngihluke kangakanani kunabanye abantu so nje ngiyabonga kakhulu futhi ngiyajabula mangibona abantu benza ngalendlela benza ngayo mfowethu siyazi uke kwanengqinamba ezinkulu phambilini kwaba sengathi uyaphazamiseka umsebenzi mfowethu nakho ubuya ngamandla ukupha umgodi mfowethu uzophinda ugqibele umgodi hayi kahle kahle mfowethu kade ngangihimba imgodi maqede ngiphinde ngiyigqibe futhi kuukuthi ngoba esikhathini samanje ngicabanga ukuthi kujabula inhliziyo zabantu abaningi ngezathu sokuthi ngaphambi kokuthi ngenze umsebenzi ngiqale ngabuza kubona abantu ukuthi yini abayidingayo emsebenzini wami ngase ngikuhlonipha abakushilo engicabanga ukuthi mhlambe kwenze nokuthi nobani ubekade etshela ukuthi izwi lakhe alifinyeleli kimi uthe mangabe bona ngihlonipha into ayishilo wasebuya ezothi cha ke ngibeka indlebe kanti nangenhlahla ke ukuthi ingoma vele mina ngihleze nginazo nama hit ngihleze ngiwaqulula ngizofike ngishaye lapha abafuna khona kwase kuba ukuthi ke ingoma yakho ukhuke yaphambili okuyiyona into ke nami ngicabanga ukuthi ngizonamathela kuyona ngoba ngeke ngikubalekele mfowethu ukuthi umculo uyaguquguquka ngokwezikhathi ngimdala ke mina endimeni kade ngaba khona sengineminyaka mhlambe engaphezulu ka10 ngikhona so uma ngabe umculo ushintsha ngendlela oshintsha ngayo ngithe nami ake ngiguquke kanye nawo ngenze lokho abantu engibona sengazathi bakujabulela kangcono kulezi zinto wahlala enxebeni ngingashintshanga futhi ekuthenini mhlambe sengisukile kokwami kodwa nje ke ngakwenza ngase ngifaka ispice ngaphezulu kwenzeka lento abantu abayifisayo engicabanga ukuthi ngisazoqhubeka njalo futhi ngibe njalo ngoba nginale ya creativity nje ekhona ekhanda lami eyohlala ikhona futhi wake wathi ngixolisa ukufaka igama lomculo wakwathi ukhuzani yabona umdumazi beyishaya ingoma mayengakeke nje ukuthuka ashaya ingoma abantu bomubukela lo muntu yilento enzeke manje awusasho lutho kumuntu yayibona ukwenzani kulele lokushaya ingoma ngingaguqa ngedola ngibonge kulokho okunye angikwazi cha kulele lokuthi mhlambe kunomuntu wake wathi kunje ngomsebenzi wami ekhombisa ukuthi muhle uyawuncoma cha ngiyabonga kakhulu kodwa lokho okunye angikwazi okukuthuka cha ngeke ngize ngifakaze khona ngoba cha ngikwazi mfowethu impucuzeko ngaso sonke isikhathi umdumazi ihlala imphethe yeah mfowethu kusho ukuthini lokho ngobudlelwano obuhle bomdumazi nempucuzeko siqhubeka siya phambili ngingathi nje kulokho mfowethu njengomakoti esanda ukuthatha wafaka emzini womuntu wafika wathelwa ngenyongo maqeda wabeza leso sibongo ngiyohlala ngentombi ngaso sonke isikhathi ukuze igama lami lihlale lihle njalo kungagcini futhi kwempucuzeko nakubona wonke nje amanye ama-event abakhona njengoba ngumfana oyihloniphayo kakhulu nokuhlonipha umsebenzi wakhe ngithi uma ngabe ngifika estage ngenze lokho abantu abakudingayo so kimina kukhulu kakhulu ukuthi ngithole ithuba elinjengaleli ngoba ngicabanga ukuthi bakhona abaningi abafowethu abanye bebade belifisa kodwa bangakwazanga ukulithola so ukulithola kwami akusho ukuthi ngoba ngihlakaniphile noma mhlambe ngenza izinto kangcono kunabanye abantu kodwa kungenxa yokuthi mhlambe umsebenzi wami ngiyawuhlonipha futhi ngiyawenzisisa ngizoqhubeka njalo ngikwenze lokho ngiphinde ngibonge futhi nabantu engithi uma ngabe ngisuke ngiperforma bekhombisa ukuthakasela kakhulu umsebenzi wami engisuke ngiwenza phambi kwabo ngoba ngicabanga ukuthi nabo bayimbangela ukuthi ngihlale ngidingeka kweminye imicimbi ngoba uma ngake ngifike estage ngithi ngiyaperforma kungajabula umuntu nginesiqiniseko sokuthi ngeke ngiphinde ngibizwe kuleyo mcimbi okusho ukuthi ubukhona babo nempakamo yami hayi impakamo mfowethu leyo ukuyiphakamisa sengisho ukupakama kwami ngokwezinga lokuthi ngihlale ngihlonipheke njalo banesandla esikhulu kulokho nabo nje ngiyabonga kakhulu ukubona ngiyanxusa futhi ukuthi beqhubeke njalo bewujabulela umsebenzi wami nami ngiyathembisa futhi ukuthi ngizoqhubeka ngenze lokho abakudingayo ngasonke isikhathi online zandla ezincane uma uqhathanisa namacassette nama-CD ngabe likhona noshintsho oluhle oze nalo kubaculi
Ayi lukhulu kakhulu mfowethu uma ngabe ngibuka emuva la sisuka khona thina sisadayisa ama CD ngibuka imanje ngibona sengazathi umehluko omkhulu kakhulu ayikho into eyinzima njengokuthi uhambe uyogaya ama CD ngemali uthi uyabuya kudayisa amabili noma nje uthola ukuthi mhlambe lawo wena owagayile azodayisa ethengakapheli kube nomuntu ozofika athathe elilodwa maqede yogaya wakhe bese abantu abakuthandayo begijime bethi bawufuna umsebenzi wakho kwezinye izindawo bengawuthuli gcina sekubaphoqa ukuthi begcina sebethenga wona lo ngakwenzeli lutho so u-online wenza ukuthi wonke umuntu osuke supporta ngeqiniso ngempela ekwazi ukuthi angene la engiyokwazi ukuthi nami kube khona okuthize enguzuzayo mase ngikuzuzile futhi bese ngibuya ngibe muhle phambi kwamehla akhe ngoba ayikho into abayijabulela njengokuthi abantu mangabe besuke bekweseka endimeni bekubone uprogress empilweni kube khona izinto ezithizo ozenzayo ezobajabulisa nabo kuze beyiqhenye ngawo bese uphinde futhi ube umuntu okwazi ukubuyisela emphakathini mawusubona ukuthi kukhona okungcono sekukhona ephaketheni so ngaleyo ndlela ngingathi nje umehluko omkhulu kakhulu njengamanje masibuka online isuqhathanisa nalokho okudlula awu mfowethu ungathi kungakanani ukuhlonyiswa kwamaskandi uma ubuka nje mfowethu manje usubheka ukhathi isikhathi semuva mfowethu ezweni lonke la eNingizimu Afrika hey kukhulu kakhulu mfowethu futhi ngiyayiqhenya ngalokho mina njengomuntu owumaskandi ngoba ngumaskandi nje ngokuphelele baningi kakhulu abaculi abenza kahle futhi abenza ukuthi ngempela umaskandi wethu lo esiqhenyayo ngawo ube sebalazweni nengifisa ukuthi kungasabuyele emuva kuqhubeke njalo nje kuye phambili angisho ukuthi mhlambe ngithi umaskandi ungcono kunayiphi genre kodwa sengisho ukuthi kulesa sikhathi esiphambilini la ubukade ungabalwa khona ngibona usubalwa namhlanje nala ubukade ungangeni khona ngibona usungena namhlanje okuyinto enhle kakhulu esingeke siyeke futhi siyoqhubeka nayo besixolele kakhulu abantu mangabe kwenzeka ukuthi sithi siyazama ukuthi senze okusha okuyokwenza ukuthi umculo wethu uye phambili kade mhlambe siyothinta labangathandi khona nathi siyazama senzele ukuthi igama lomculo wethu lingabuyele emuva kodwa liqhubekele phambili yini yenza ukuthi bekhona bonke abaculi wakhetha umjulisi aselenza lento le akade uyifuna ngingathi mfowethu kulokho akusimina engakhetha umjulisi ibona abantu abakhetha umjulisi ngoba ngafika kubona abantu ngabuza ukuthi bafowethu kubaculi abakhona ibapha abaculi enifisa ukuthi ngisebenze nabo ngababhala abanye babo bayivezela bona abantu ababafisayo ukuthi ngisebenze nabo ngase ngihlonipha lokho abakushoyo ngazothatha bona labantu ababadingayo babe baningi kakhulu abanye babo ngagcina ngakwazanga ukusebenza nabo ngezathu zokuthi nabo babhizi ngendlela ehlukahlukene kodwa la bengakwazi ukubathola babekhethwe yibona abantu kwangasikhona ukuthi kwaba ichoice yami ukuthi ngathi ngilele mhlambe ebusuku ngathi ngifisa ukushaya ingoma nobani cha kwaba yinto eyashiwa abantu bathi bona bafisane ake nihlangane nobani futhi khona into engaphuma nebala ngakuhlonipha lokho ngam-approach umfowethu ngasebenza naye ngasebenza futhi noLimit sasebenza kahle kakhulu ngasebenza noMenzi sasebenza kahle kakhulu noSminovu futhi sasikhulumile naye kwasho ukuthi ngenxa yebhizi sagcina singasakwazanga ukuthi sitholane mfowethu angathina amazwi akho okuphetha uyibongela futhi nakubathandi bomculo kamaskandi amazwi okuphetha mangiphetha la ohlelweni ngiyalesabe lokuphetha ngoba kube sengathi ngiphethe impilo lokuphetha la ohlelweni ngathi bafowethu nina nonke nisupport umsebenzi wami ngicela niqhubeke nosupport niqhubeke njalo futhi niveze imbono yenu niqhubeke njalo nihlabe futhi lapho enihlaba khona ngoba ngiyajabula kakhulu mina mangaba abantu besuke bengivezela la ingenzi kahle khona ngoba kwenza ukuthi ngikwazi ukuthi ngipick up ngenza kuyikhona khona bese ngicela futhi ukuthi umaskandi wethu usuhloniphe ngendlela nje nisawuhlonipha ngayo bafowethu iseyinhle kakhulu nalabo abangakawuhloniphi abasawuthatha kancane sengathi bengabona ukuthi kufanele nangelinye la siyathokoza kakhulu manje ngiyabonga kakhulu kanewethu yeah